Za majku su mi rekli, ne mogu da 100% da ti garantujem, pravi da te obljubim, ampak hvala lepo. Sam rekel, če ne bo mama prišla, ne bo ni benga, da ne pride. Je, hvala. Prišla je mama tudi. Vse v redu zdaj. Da bi bilo to, sa zidom bi bilo malo boljše, ampak se smetam, na primer, kad se govorim, vse se čuje na drugo sobo. To je, da bi bilo nekako, sa zidom opet bi bilo bolje, ampak kad nema, kaj ću. Ne moram sad tražiti boljše, kad nema ni ovo tu. 98. 511 sela je zapaljeno na Kosovu. 98. Više od pola milijuna ljudi su bili van kuće. Nisam vidio ovako, jer nikako. Bio borba i presam ovako, da ti uđi unutra i da ti skine glavu. Da ti skine stomek, trude žene. Vi ste to vidjeli? Nismo vidjeli nikako. Nikako. 60 km teške što smo putali vani. 2 nedelje u šumu smo sedjeli, 2 nedelje u šumu. Nismo imali nikakvog, niti hrana, niti tako. Turkom. Hajde. Vjen ushtima prej dëshmanit, granatimet në kryt Treçakut, por çfarë fajt pa Treçaku, që na i prejtë e fëmijët e Pragu. Është Treçaku heroik, ball për ball shkon me armek. Shumë ky fshat kish pas luftua, dit Bajrami u masakruan. Ore shka i zi, masakrove graj fëmijë. Është Treçaku djep trimnist. Ta në bën kurban të liris. Kjo traçodije tundi botën, me dhun shkau su ne merë Kosovën, por Kosova është zemër qeliku, su ne shkel me këmb armiko. Za Antico Nanjero, novinarko Radija Študent, smo se odpravili po sledeh kosovskih pregnancev. Vlada jih je z letalsko pošto dostavila iz Makedonije, tukaj živečim svojcem, v okviru kvote 1600. Ne znam, eto, ceo dan. Nemam gdje da iskočim, nemam gdje da idem. Ja ne znam kako će biti. Ne znam kako ovako da živom. Mi smo naučili da iskočimo, da radimo poljoprivredne, da radimo kuku, ne znam što. Ceo dan ne možem nikako, ceo dan, godinu dana, jedan dan, godinu dana, samo sediš. Črnomaljski zbirni center je proslavila afera s prvo skupino Albancev. Ilegalci iz prehodnega doma za tujce v Ljubljani so ob prihodu 2-krat prenočili v tem zabojniku in zavračali hrano, ker niso hoteli sprejeti nastanitve v bivši vojašnici. Ali čula sam da džaba pričaju da smo ih fino dočekali. Čula smo od naših žena. Da su one njima pripremile fin ručak i za djecu i sve, ali oni se s tim nisu složili. Da su naše žene plakale
da ih je to posjetilo nekadašnji naši mjeseci, kad smo mi došli, u maj 92. Begunci, ki so v drugem valu prileteli naravnost iz prenaseljenih makedonskih taborišč, so hvaležno sprejeli skromno zavetje. Mediji so nas najprej poučili o nehvaležnih tujcih, slabega okusa pa potem seveda niso popravili. A kako se slažete s ovim Bosancima tu? Dobro, dobro. Opet dobro, mi da s Bosanski slažemo dobro, nemamo problem da s njih nikako. Ovi imaju 7-8 godina što drži ovdje. Nemamo, hvala Bogu što nemamo. I drži za nas, drži se, kaže mi znamo, mi smo imali toj vatro smo imali i mi tamo na Bosnu. Kako je vama? Ja mislim, poteško je kod nas tamo, poteško. Mi zdaj igramo nogomet, vidiš to. I oni nas vodi Albanci. Prej smo ih 2-krat rasturali. Kako se razumete z njimi? 2-1. 2-1 nas zdaj vodijo. Kako se pa razumete z njimi? Ste prijatelji? Da. Da. Enkrat. S čim pa bi se sploh morali zadovoljiti ljudje, ki jim je bila odzeta pravica do pritoževanja? Morda z mlečnim rižem in svežim zrakom, ali nemara s položajem, v katerem mora Hatidža na pregled pri splošnem zdravniku čakati teden ali 2. Za odstranitev ledvičnih kamnov mora prositi pri avstrijskih dobrodelnežih, potem pa je v Črnomlju krivijo, da dela sramoto Sloveniji. Njena dijakinja si seveda ne more privoščiti izleta v Piran s sošolci. Takšne malenkosti iz življenja beguncev občil ne zanimajo. Zato pa je bilo na drugi strani največjega časopisa zapisano to, o čemer so tožili obrtniki iz okolice centra, da se begunci kar sprehajajo naokrog in opravljajo veliko potrebo po delavnicah. Medijski kakec je skrepenel v enega od priročnih stereotipov o Balkancih. Skratka, moja teza je tale, da na ta način, da z takim govorom, ki je slabo razumljiv, kjer so neki presežni elementi, ki jih ne morete interpretirati, če ne upoštevate stereotipov, se stereotipi reproducirajo. Kajti, prvo prizadevanje bralca ali bralke je, da bi razumela to, kar se piše. Ta aktivnost, ta dejavnost interpretacijska, razumevalna, je več ali manj avtomatična. Kar pomeni, da je en zelo eleganten način podtikanja stereotipov ta, da jih postavite na pozicijo, kjer so pogoj za razumevanje. Sofisticiran bralec bo v 80% ali pa 99% sprevidel mehanizem, pa se bo jezil, pa se ga ne bo dal okoli prenesti. Vendar, če se to dela množično iz dneva v dan in na način, kjer je branje površno, kot mi beremo časopise, je seveda zelo velika verjetnost, da se bojo stereotipi na ta način prodajali, na ta način utrdili in da se bo mogoče celo sofisticiranemu bralcu zgodili, da ker mu jih bojo prodajali na ravni pogojev razumevanja, ne pa na ravni sporočila, da jih bo kdaj pa kdaj tudi podlegel. Da li malo sumnjaš, da je sve iscenirano, što se događa? Iscenirano, ceo ovaj događaj. Ne najmanje. Verujte da ne sumnjam, apsolutno. Da je Zapadu ovo trebalo. Ne, Zapadu nije trebalo. Unutar svega normalno se kuvalo, ali da je Zapad čekao najidealniju šansu da bi... Ne verujem. Mislim da je to, mogu vam reći da je to balkanska logika, da Zapadu trebalo to da uradi to. Ja ne mislim da je to. Mislim da je rat na Kosovu je počeo zbog mržnje i ništa drugo. U stvari... Baton Hadžiju, urednik neodvisnega kosovskega časopisa Koha Ditore, se je maja utegnil v Ljubljani soočiti z bivšim novinarjem Vremena. Za kratek čas je zapustil makedonsko Tetovo, kamor je kmalu po začetku vojne preselil redakcijo. Koha Ditore je tako edini kosovski medij v albanskem jeziku, ki ga bombe niso utišale. Ja sam dobro
ja sam Albanac i ja sam doživio represiju do 10 godina. I neki deo posla rade oni, sport, kulturu rade se u Skoplje, a politika i to, mislim, layout rade se u Čukovi. Nekako smo se krpili, ali ide. Za sada imamo 58 brojeva, nismo promašili ni jedan dan. Apsolutno, to je fantastičan posao. A najteža, mislim, satisfakcija ovog grada je bilo kad smo išli u kamp. Na jedan deo kampa je bio red negde 2 kilometra, u stvari. Negde 10.000 ljudi koji su čekali za doručak. A mi u to vreme, ja sam išao da pošaljem novinu, koaditore. I nisu znali oni da će stvarno koaditore doći. Slušaj, red koji je bio sada 10.000 je bio, samo se premestio iz ovog dela na ovaj del. I zaboravili su na hranu, došao je sada, napravili su red za koaditore. Mislim, to je, posle toga ljudi nisu htjeli da izađu iz kampa zbog toga što koaditore nije na prodaju. Htjeli su da budu u kamp jer dobijaju svaki dan novinu. Ljudi su došli da nas teraju da koaditore bude na prodaju, ali nismo htjeli dumping da napravimo drugim listovima u Makedoniji. Je li bombardio tamo u Beograd? Da, još. Je li bombardio mnogo? Pa, tako. Ja volim da ga bombardije i one tenkovi što imaju u Kosovu. Mnogo imaju tankova u Kosovu. Sve tanke su došli tamo kod nas. Sve. Prosto, a sa druge strane u Srbiji mi nikad nismo uspeli da napravimo, kontinuitet je stalno postojao vlasti. Izbori, prvi demokratski izbori u Srbiji su napravljeni nakon što je komunistička partija preobražena u socijalističku partiju, podesila ustav i zakone po svojoj meri, pa napravila sebi opoziciju, što je skoro bukvalno tačno. Pa smo onda imali izbor. Jednostavno nikada nismo imali šansu, jer smo se uvijek nalazili u situaciji u kojoj je srpsko nacionalno biće bilo ugroženo, bilo ratom u Bosni, mislim ugroženo po znacima navoda, bilo ratom odavde, a na kraju krajeva 9. marta je Srbija dobila najočigledniji odgovor. To je bilo pre rata u Sloveniji i pre rata u Hrvatskoj. Šta se dešava kad se gospodin Milošević stvarno uplaši za svoju vlast? On je onda poslao prvi grad u koji su tenkovi sa bojem amunicijom bili poslati na susreće, tada nisu upotrebili, a su upotrebili kasnije u Vukovaru i bio Beograd. Pranvere për gjakun, pranvere për lotër gjithë nga qërbrem, vetën e drenicë, për bëhet masakrem. Prople që glohën e plagun në shtëpis, fëmijët e djepit i quan terrorist. E është e vërtet plokshtat e qarë që quan terrorist. O Zot i ma leni dëshirë të pabes që quan terrorist. Ja mislim da, jako je Dejan ovde predstavlja samog sebe, ipak priča na više puta na ime srpskog naroda. 90% ljudi koji su mi pričali u Srbiji, koji su mi pričali razloga za stvar Albancima, nikad živog Albanca nisu videli. 90% Albanaca koji ne mogu mrze Srbe, nisu videli Srbina jer su živjeli u selima. Moram da te prekidem. Kako možeš reći da mi jednako mrzimo kad ti dođeš sa vojskom i ubijaš i tučeš Albance i kažeš zašto me mrziš? Hoću da kažem da su to dve odvojene stvari. Kako možeš Jevrejima da kažeš zašto su mrzili Njemce? Pa daj nemoj me zezati 100 godina nas tučite i sada kažeš zašto nam... Kako jesam te ja nikad tu? V tem trenutku je džentelmen iz Beograda dosegel zadetek iz nedovoljenega položaja in ljubljanska publika je na žrta adrenalina, oprostite, ji zaploskala. Koga više mrzi, Srbi, Albanci ili Albanci, Srbe? A tako da mi dva stavimo. Niet lang doken, du is donker,
e tu jam del baba dem, për Kosovja shpirtin tem, për Kosovo, për Kosovo, për Kosovja shpirtin tem. Do të ku mendojnë, lirin e troje ftona, shkivit se të rojmë, e janë në nojnë, të luftojnë, UÇK, Prizreni, UÇK, Shretetova, UÇK dhe Gostivari, UÇK-ja tam Kosovë, UÇK-ja shpat me shpat, UÇK-ja podërgjak, UÇK, hej, o bjeri shkaut dhe në Beograd. Medtem ko civilizirani svet žejno čaka sodnega izvedenca, da bo povedal, kdo koga bolj sovraži, se v začasnem zatočišču v Sloveniji že 7 let paca manj bosanskih državljanov, kakor Slovence vsako leto pobere nizka rodnost. Starim ostaja razvedrilo z boleznimi, mlajši pa lahko naprožene prostovoljce preštejo na prste. Kitarist, ki dirigira in spremlja veseli orkestar iz zbirnega centra Postojna, je Edi Štefančič. Pomaga mu Minka Džonlič, za materialno podlago pa skrbi Karmen Furlan, vodja projekta Pregnanci, KUD-a Franceta Prešerna. Ustvarjalne delavnice izpod iste strehe so tudi fotografskega tipa. Izmed ostalih dobrotnikov tokrat omenimo Ministrstvo za šolstvo in šport, ki štipendira bosanske dijake in študente. Kaj pa se je v glavnem spremenilo od vašega prihoda v Slovenijo pa do zdaj? Malo sem narastel. Par centimetrov že. Ste uspeli reči vse probleme pri vključevanju v javno življenje? Ja, recimo, da nas jezika nas ne moti več, ne? Ja, jezik. Pa dosti slovenskih prijateljev imamo, tako da smo se kar navadili. Ja, ko smo navajeni na jezik, tako da ni problem, edino gre za snov, ko se treba naučiti, pa to, da smo že navajeni na jezik, ja. Asimilacija je prijazna čefurka, ki pride prav tako pribeglim Bosancem, kot tudi graditeljem naše domovine. Tako, pred hvala Sloveniji. Ja delam v Ljubljani, 14 let, sem prišel malo na obisk. Kje pa živite v Ljubljani? Živimo po Torčeva 20C, most. Za nas je problem, vse moramo sami financirati, Kosovo, Albanija tam, ne? Za družine pa za to. Pa moramo se skrbeti za vse, za stanovanje, pa za potovanje, pa za vse. In zdaj i problem je za stanovanje, tu v Sloveniji ne moraš najti. Aslam, Trebanc Albanc, se ne pritožuje nad Slovencem, ki ga zaposluje v gradbeništvu že 10 let, 6 dni v tednu, 11 ur na dan, $300 na uro, plus obrok in postelja. Srednješolsko izobraženi Kosovar nima sredstev za preživljanje družine, ki je prebegla v Albanijo. Mi do zdaj nismo slušali, da iz Albanije niso prišli tako organizirano. Pravijo, da bojo vsaj en konvoj provali. Ja, če bojo, to je še boljše, ampak ne verjamem, tam so veliki, veš, pa ne prideš na vrst, ne moraš. Pa nimate denarja, da bi jih sami sem prepeljali? Imamo denar, samo je problem tudi za stanovati, pa ne moraš najti na hitro in tako. Kaj pa, da bi prišli samo v center?
Kje mislim? Zbirni, to ko so, da bi prišli sem, pa bi bili v... Samo mi, kaj imamo družino v Albaniji, je problem za tlele, da pridejo, ne, da stanujo. Mogoče ne ti pripada, ali ne vem, kako to gre. Kar je povohal zahoda, je skopski ansambel Bla 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 izkusil le Slovenijo. Leta 90 na Novem Roku in letos na Brejku 21. Obakrat gotovo za voljo svoje zatirane in marginalne albanske provenjence. Pevec je na začetku še študiral in igral v Prištini, v 90-ih obmolknil, danes pa je v Makedoniji izbral domorodno ekipo. Maja v Ljubljani mu je umanjkal edinole kitarist. Baba Jaro je tradicionalna pesma? Ne, Baba Jaro je nigerijski fudbaler. I Babangida je nigerijski fudbaler. I sad pesma je nastala od dve folklornih stvari. Jedna iz Kosova, jedna iz mog reona, Dervent se zove. I tako smo napravili jedan miks, a u glavnoj ulozi je Baba Jaro iz nigerijskog tima. Ja, pošto smo bili par puta u Skoplju, imamo utisak da je Skoplje grad koji je sa Vardarom podijeljen na albanski i na makedonski deo grada. Hoćeš o politici malo, a? Ne, ali mislim, vjerovatno ste vi jedni od onih Albanaca koji idu preko Vardara. Pa svi mi idemo preko, odavde i tamo i vamo, nema tu problema. Što se tiče idenja i dolazenja. Fizički, da, ali psihički i kulturni recimo. Pa ima i toga. Kulturni, ok, ima i toga, ali zajebana je situacija, nemoj o tome, molim te. Nemoj, please. Zajebana je mnogo situacija. Ako hoćeš o muzici da ti pričam, ok, ima i albanskih bendova, i makedonskih, ima i srpskih, i bosanskih, ima bendova. I
ipak se može svirati. Da, može se svirati. Može se svirati. Ja i bubnjar smo u jedan band koji se zove Exiku, jedan drugi band. U taj band ima jedan Srbin, jedan Bosanac, Albanac, Makedonac i još jedan Makedonac, da. I pevamo na turski, na albanski, makedonski, engleski i srpski. I taj CD je izdan tako što kad je u pitanju muzika, tu nema Vardar i šta ti ja znam, razumeš? Najbrž bo držalo, da je skopsko podnebje preveč pregreto, da bi se človek igral z družbeno kritičnimi eksplikacijami, ki se rokerjem tako rade vlečejo po ustih. Bla, 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 ob vsej svoji navidezni apolitičnosti dobro razumejo družbena in etnična nasprotja. Na drugi strani pa je turistično-rekreativno politiziranje srbskega reperja esteta Voodoo Popaja zgolj fluorescenten prdec u fatalistično meglo. U ovom trenutku, mislim, jako ozbiljno, zato što su došli poslednji dani. Đavo je na zemlji i đavo pravi sve to i nema više vremena, ljudi moraju da se opredele. Pre ili kasnije mislim da će to svuda biti, nažalost, moram to da kažem. No, to je mogoče zadnji pogled včasih koga danes tam v Srbiji, ne me razumeti narobe, ampak to je Tomahawk. In tako zgleda, če ga gledaš od spredi, ko leti proti tebi. Marko Pelhan je na bombe naletel na poti razkrivanja družbenih mehanizmov nadzora. Njegov projekt Rast je zrakoplov, podoben Tomahawku, nabasan z visoko vojaško tehnologijo za navigacijo, prisluškovanje in elektronsko motenje. Visoko varovano in tajno mašinerijo je po pošti in internetu brez posebnih težav izprosil od zahodne vojaške industrije. Letalo kani lansirati nad vojna področja Balkana, z njega oddajati RTV program, v begunska taborišča pa bi poslal nekaj taktičnih radijskih oddajnikov na sončno energijo. In gre tukaj za civilno-taktični namen. Kar potem mislim je, da en tak radio študent, naprimer, vključiš noter v to našo platformo in ga spustiš nad Srbijo, recimo danes, in tam ljudje pač to lahko poslušajo, dokjer ne se strelijo dol tega, ne. Poleg leteče platforme se pa pripravljajo tudi projekti mobilnih zemeljskih taktičnih FM oddajnikov na sončno energijo. No, moj plan je in cilj je, da se 3 taki oddajniki že v bistvu konec naslednjega meseca že preselijo v begunska taborišča v Makedonijo in v Albanijo. Razumniki nasploh so na letošnjo Vigret kar množično gubali čela na temo, kako vplivati na vojno na Balkanu. Najbolj konstruktiven prispevek smo zasledili pri tem omizju in sicer strani Rastka Močnika. Skratka, če je preprečitev humanitarne katastrofe moralni razlog za podporo akciji NATO, potem je edini prispevek, ki ga lahko da vlada Republike Slovenije in državljanke in državljani te dežele, ta, da odpre meje za pregnanke in pregnance, ki so žrtve te humanitarne katastrofe. Zadeva nas je začela zanimati, potem ko je Močnik zahtevo po odprtju slovenskih meja zaostril s konkretno številko 120 000. S tolikšno količino pregnancev je vlada opletala v bosanski vojni, število kosovskih pregnancev pa je omejila na 1600. S pomočjo pristojnih, ki se za begunce zanimajo dalj časa in bolj resno od nas, smo cifro zaokrožili in še z nekaterimi zahtevami Rastkov predlog nadgradili v peticijo upravi države. Strnemo jo lahko v 4 točke. Terjamo kvoto 70 000 kosovskih pregnancev. Zahtevamo praktično uvedbo inštitucije azila v Sloveniji. Bosanskim pregnancem v Sloveniji privoščimo bolj human status od začasnega zatočišča. Državljanstvo tudi apatridom, nastalim z osamosvojitvijo Slovenije. Z akcijo smo zaključili zadnjega maja,
Dotedaj pa je iluzijo podprlo 435 posameznikov in 8 pravnih oseb. Edina objava se je pojavila v elektronski zofi. Edini odgovor pa je dala Komisija za peticije pri Državnem zboru. Dejali so, da je vojne konec, da Slovenija pomaga beguncem čim bližje domu in v okviru tega gradi slovensko vas pri Dojranu. Na ostale zahteve pa še nismo prejeli podrobnega odgovora. Vlado, da bodo pobarali, s čim je izmerila kvoto 1600. Ja se zovem Ademaj Musli, sela Petrovo, sela Kočtim, to je. Ademaj Musli, zato, ako mi vide neki, nek ti kaže, to sam dao. I ime treba da mi zna neko, če se gledaju neko, koji sam ja, ili tako? Paftije Kabašaj, isto kao izbjeglica je prišel tle, zahvaljujem Republiku Slovenije, šta mene dozvoli da pride moja družina, da ne sekiram toliko za njih. Tali je žena, tali je čerka Valbona, ona je Lindita iz Sevdija. Enega sina nemam gdje išao nekam šetat i tako. I to je izzet isto stres od sestre, tali isto ima ženu Albaniju, nije doveo še tle. I tako. A još je, neće o srce zavoliti. Neće. Bolgarija ne bi smela dopustiti, da jo romunski državnik uvršča skupaj s skupino prekletih. Zdaj vidite pa naprej, paste, čeprav natančno tja sodimo. Pogledaj pa še naprej, mislim, zakaj, to je lepo, ampak je hkrati tudi žalostno. Prišel bo dan, ko bo do Romunovega pravilnega sklepa prišel celo kakšen Somalijec ali Kurd. Skratka, so še hujši. In Wiesbaden imajo avtomobili nemške policije, tablice. Is this true? That Wiesbaden is the license plates of German police? You don't know. I know.